Tugiye kurebera hamwe ibitego 10 byasize amateka n'ubikiuka mu gikombe cy'isi kuva gitangiye 1930 kugeza 2026 ubwo tugiye kongera kwera ijisho iki gikombe. Reka duhere ku mwanya wa 10 turahasanga Kylian Mbappe. Igitego yatsinze Argentine mu mwaka wa 2022 yagitsinze ku mukino wa nyuma, kiri mu bitego byiza mu bihe bya vuba. Nubwo France Le Bleu Le Coq itigeze itwara igikombe, ariko iki ni igitego cyabaye cy'amateka kitazasibangana mu mitwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 9 turahasanga Carlos Alberto mu 1970. Igitego yatsinze ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani gikunzwe gufatwa nk'igitego cyiza mu mateka y'igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 8 turahasanga Robin van Persie. 2014 igitego yatsindaga Espagne bakunze kwita Flying Dutchman. Ni rimwe mu magambo akunze gukoresha iyo bashaka kuvuga igitego cya Robin van Persie. Igitego yatsinze agaramye mu kirere, Casillas ntiyabasha kumenya uko bigenze. The Flying Dutchman. Ku mwanya wa 7 turahasanga James Rodriguez. Igitego yatsinze ikipe ya Uruguay mu mwaka wa 2014. Umupira yakontroye n'igituza maze arahindukira kubita umupira mu izamu. Muslera wari mu izamu icyo gihe ntiyabashije kumenya uko bigenze. Iki gitego cya James Rodriguez cyatowe nk'igitego cyiza kirushanwa mu mwaka wa 2014. Ku mwanya wa 6 turahasanga Dennis Bergkamp. Igitego yatsinze ikipe ya Argentine mu 1998. Dennis Bergkamp. Ku mwanya wa 5 turahasanga Mario Götze. Igitego yatsinze ikipe y'igihugu ya Argentine mu mwaka wa 2014. Ni igitego cyaje ku munota w'113 maze iki gitego gihesha Abadage kubona igikombe cy'isi cya 2014. Ku mwanya wa 4 turahasanga Zinedine Zidane. Igitego yatsinze ikipe ya Brazil 1998. Igitego yatsindishije n'umutwe kitazibagiranwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa. Igitego cyatumye babasha kubona igikombe cya mbere cy'isi batwariye mu mateka yabo. Ibitego biri by'umutwe byafashe ikipe y'Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka, nayo akanyenyeri kayijyaho ka mbere. Ku mwanya wa 3 turahasanga Andreas Iniesta. Igitego yatsinze Ubuholandi mu mwaka wa 2010. Iki ni igitego cyahesheje Espagne gutwara igikombe cy'isi mu mateka yayo. Geoff Horst uyu nguyu yatsindaga West Germany mu 1966. Igitego cyateje impaka nyinshi cyane dore ko benshi bibazaga ko kitarenze umurongo w'izamu. Iki gitego kandi cyafashije England gutwara igikombe cy'isi cyonyine bafite kugeza ubu ngubu. Ku mwanya wa mbere turahasanga Diego Armando Maradona. Igitego yatsinze ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu 1986. Maze Maradona abajijwe kuri icyo gitego ati byari bike ku mutwe wa Maradona, ibindi bike byari ukuboko kw'Imana. Mu ijambo rye ngo la de Dios, bishatse kuvuga ngo hand of God cyangwa se ukuboko kw'Imana, niryo ryahise rihabwa izina ry'igitego cya Maradona. Icyo gitego kandi cyaje ku munota 51 aho Maradona yasimbukanye umuzamu w'igihugu cy'Ubwongereza Peter Shilton maze akozaho akaboko k'ibumoso. Umusifuzi ntiyamenye ibibaye, nawe ahuha mu ifirimbi yemeza ko ari igitego. Gusa igishimishije kiri aho ngaho, nyuma y'iminota mike cyane Maradona yatsinze ikindi gitego nacyo kitazava mu mitwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru, cyiswe Goal of Century, aho yafashe umupira acenga defense yose y'igihugu y'Ubwongereza, ahera kuri ba myugariro yigizayo agera mu bo hagati yigizayo maze anyeganyeza inshundura. Goal of Century. Ariko se nabaye bakinnyi b'ibyamamare nabo tutazibagirwa muri iki gikombe cy'isi bakoze ibitangaza nabo? Reka duterera akajisho muri abo bakinnyi turebe maze twitege turebe bamwe mu bakinnyi 10 nabo batazibagirana mu mateka y'igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Levi Yashin, umuzamu umwe rukumbi hariya agahigo ko gutwara Ballon d'Or. Afatwa nk'umuzamu mwiza wabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 9 turahasanga George Weah, niwe munyafurika rukumbi watwaye Ballon d'Or, yabaye igitekerezo ku bakinnyi benshi bo muri Afurika. Ku mwanya wa 8 turahasanga Cristiano Ronaldo, umwe mu batsinze ibitego byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru. Yanditse amateka mu makipe menshi ndetse n'amarushanwa atandukanye udasize igikombe cy'isi. Ku mwanya wa 7 turahasanga Lionel Messi, yatwaye igikombe cy'isi cya 2022. Afatwa nk'umwe mu bakinnyi bafite impano idasanzwe kurusha abandi bose bari kuri iyi si y'abazima. Ku mwanya wa 7 Ku mwanya wa 6 turahasanga Ronaldo Nazario, yatwaye Ballon d'Or ebyiri, yafashe Brazil gutwara igikombe cy'isi cya 2002. Ku mwanya wa 5 turahasanga Zinedine Zidane, yafashije France gutwara igikombe cy'isi cy'1998. Atsinze ibitego bibiri by'umutwe. Ubuhanga bwe bwo gukina hagati mu kibuga na n'ubu ntiburabasha kuva mu mitwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru n'abarebye igikombe cy'isi muri iyo myaka. Ku mwanya wa 4 turahasanga Franz Beckenbauer. Uyu yatwaye igikombe cy'isi nk'umukinnyi
anagitwara nk'umutoza, ariko kimwe mu cyo yari azwiho, azwi nk'umwe mu buri ba myugariro beza babayeho kurusha abandi ku isi. Uyu nguyu ni Umudage Franz Beckenbauer. Ku mwanya wa gatatu turasanga Johan Cruyff. Yahinduye uburyo bw'imikinire binyuze muri Total Football. Yagize uruhare mu iterambere ry'umupira w'igihugu cy'Ubuholandi. Zimwe mu mpano zagaragaye mu gikombe cy'isi harimo akaboko ke. Diego Armando Maradona yafashe Argentine gutwara igikombe cy'isi cy'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, bimwe mu bitazava mu mutwe w'abakunzi b'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine kugeza amagingo y'abakiririmba izina rye. Ku mwanya wa mbere turahasanga Pele. Niwe wenyine watwaye igikombe cy'isi inshuro nyinshi, inshuro 3. Igikombe cy'isi cy'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi, byose abibitse mu kabati ke. Ariko se reka twongere duhindure page gato cyane, turebe ibitego 10 byihuse kurusha ibindi mu mateka y'igikombe cy'isi kuva gitangiye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Adalbert Tasu, umunyaromania, yatsinze igitego ku masegonda 50. Ku mwanya wa 9 turahasanga Florian Albert, umunyahongiriya, watsinze igitego ku masegonda nawe 50. Ku mwanya wa 8 turahasanga Emilie Veinante, umufaransa, watsinze igitego ku masegonda 35. Ku mwanya wa 7 turahasanga Arne Ljungberg, umunya-Sweden, watsinze igitego ku masegonda 35. Ku mwanya wa 6 ni Bernard Lacombe, umufaransa, watsinze igitego ku masegonda 31. Ku mwanya wa 5 turahasanga Clint Dempsey, umunyamerika, watsinze igitego ku masegonda 30. Ku mwanya wa 4 Brian Robinson, umwongereza, watsinze igitego ku masegonda 28. Ku mwanya wa 3 ni Ernest Lehmann, umudage, watsinze igitego ku masegonda 25. Ku mwanya wa 2 turahasanga Vaclav Masek, umunya-Czechoslovakia, watsinze igitego ku masegonda 15. Ku mwanya wa mbere turahasanga Hakan Şükür, umunya-Turikiya, ku masegonda 11. Kora subscribe, like, share na comments, ubundi tujye tubana munsi ku munsi. Naho nje nitwa Costa Jalas, ndabashimiye.